Assalamualaikum dostlar. Bugün Cevahir деген торговый центрге келдік. Yağmur жауады. Жаңа жылға да аз қалды. Міне жастырадагы акциялар бар екен. Көрөбүз. Межидиекөйдө бул торговый центр. Starbucks бұл жағында. Уже жаңа жылдық атмосфера ол жағы. Атча. Чамыр сон жауды. Былтыр бұл уақытта эме болчу. Күн аябай ысык болчу. Быйыл что-то қар ерте жаачудай. Очередь. QR код сурап киргизет ичине. Трамп АВМ. Мынакей кириши. Аттан контролдон өтөсүн. Жаман чоңмун ичи дагы. Көп брендтер бар. Анда Zara экен. Аягынан баштайбыз. Бияктан Boynerден баштайлы. Boyner 60% скидка экен. Биякта парфюмдар, косметика экен. Мен парфюм издеп жүргөм, көрөйүн канча экен. Boynerдин ичинде сумкалар, обувтар экен. Ушу Boyner менин оюмча скидкасы деле жок, калп эле жазып коюшат экен. Обычный магазиндерine кирсең өздөрүнүн Boyner эмес. Кайра ал жакта арзаныраак да кээ бир товарлар. Бирок Boynerдин ичиндеги US Polo. Көргөзүм баалары. Бул жердегилер женский экен. 30% экен баарында эле скидка. Обычно US Polo'da всегда эле 30% скидка болот. Ар дайым. Мисалы үчүн мынакей экинчи этажында экен. US Polo эркектер үчүн. Mavi. Uzakta da Ultra brendler. Jack Jones deyip. Molda neler? Qanday aytıladi? Mınaki rubашкалар. US Polo. Вот. Dockers деген бренд екен. Жилеткасы соныкы. $550. Азыр вообще Стамбулга шоппинг кылган келиш керек. Доллар менен келсеңер, лира аябай түшүп кеткен. Именно вещи алганы да, продукт эмес. Кийим-кечи алган келсең, вообще сон арзан. Алтын йылдыздын курткалары. Мен бул оранжевый куртканы официальный өзүмдүн магазинде 800 нерсеге көрөм со скидкой. А бул жерде Boyner'де 950 экен. Boyner'ден кээ деле жакшы нерселер попадать этип калбаса, так. Мындай официальный өзүнүн магазиндеринен алган жакшы. 3-чү этажы мынакей Adidas, Hummel, Reebok, Columbia, Nike, Skechers var eкен. Puma'nın spatikaları. Вот футболкалар. Кышында футболка алыш керек, арзан болот. Февральда уже кышкы кийимдер алсаң, анда да арзан болот. Жаз келип атканда. Tommy. Бул жакта аякабы дүйнөсү Pull bir дагы билбейм, анча эмес. Мага көп чыга бербейт. Мен Elle деген бренд. Сон мында кийимдер, бут кийимдерчи. İkincisinde 130 olacak. Экинчисин алсаң 30% болот экен, экинчисинде скидка. Hoş geldiniz. Биринчисине скидка жок. Экинчисин алсаң 30% скидка экен. Zarıyan 39. Бул жерде только мужской, бул жагы женский. Мынакей женскийлер. Sorry.
You want mine? Onion slice? Siyah. Siyah. Jeon kahve, Jeon siyah 40. Sen buna baksana. Jeon. Collins. Derimut. Bangi. Kışkılarga 50% skidka başlalıptır. Мужской. Детский. Женский. Вайкики. Арзан. Ел постоянно көп бұл жақта. Şu çoğun бұлардың магазиндері. Мужской жағы. Жаңа жылдық қойғандай свитерлар. Вайкики şu. Mango Kids. Детский манго. Рубашка, футболка, куртка, кофта. Mango'nun eski giyimleri. Mango'dan SMS geldi ama Mango'nun tartosuna video. Подпадал там мне. Через случайность. Mango. Мужской. Шымдары, свитер, футболка. Ертеңнен баштап қышқы киімдерге 50% скидка ашылады екен. Mango'da. Пальто. 1000 lira. Zara. Пальто. Zara Kids. Детскиler Zara'nın. Мужское пальто, рубашки, брюки.
Jones'un вообще дизайн сон жасашты. Мына футболка көрейін киіп. Қараңызсыңдар. Вообще детский. Levi's. Eң бурчунда болса кинотеатр бар екен. Жақта болса китеп дүкен. Бойнердің бұт киімдері Watson китеп көріп шығады. Китеп. Не китептер бар екен. Уже новогодний сувенирлер. Ара. Все бүтті бұйырса. Жевахирді қыдырып шықтым. Кейінкіде башқа торговый центрді көрдім. Каньонды көргөтім. Сыртқа шықсам, жамғыр қардың жіті келіп қалды. Точно қар жайып та. Жүзіман ішінде. Байке бизнес болады. Соны жасадым.